Ndabasuje cyane kandi mbaye ikaze mwese mudahwema kudukurikirana kuri Triple 5 PM News. Uyu munsi tugiye kugaruka ku kiganiro gikomeye cyane Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda yagiranye n'ikinyamakuru France 24. Muri iki kiganiro bagarutse ku kibazo cya mama 23 muri Uvira, bagaruka ku masezerano u Rwanda ruherutse kugirana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington, ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bijyanye n'uburyo iki kibazo giteye. Mbaye ikaze rero, tubuse gukanda subscribe ndetse ugakanda na like kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi, share ndetse ushobora no kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Dutangiranye n'ikibazo cya mbere. Umunyamakuru wa France 24 yabajije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Olivier NDUHUNGIREHE ku kibazo cya mama 23 muri Uvira. Yagize ati, mama 23 yatangaje ko yavuye mu mujyi wa Uvira. Ese murabyemera cyangwa mufite ayahe makuru yaba abihamya mu by'ukuri? Minisitiri yagaragaje ko itangazo baribonye ndetse avuga ko ari intambwe ikomeye cyane y'intangiriro nziza ya mama 23 nk'ikimenyetso cyo kugaragaza ubushake bwo gukomeza ibiganiro by'amahoro ndetse n'uburyo bwo kugira ngo hakomezwe amasezerano agera kuri 6 yasigaye atarasinywa nk'uko biteganywa nko mu biganiro barimo bagirira hariya i Doha na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru yakomeje abwira Minisitiri Olivier NDUHUNGIREHE ko mu minsi mike ishize, ubwo ni umunsi wari wabanje bari bagiranye ikiganiro na Patrick Muyaya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yarashinje u Rwanda kuba se wa mama 23 ndetse akagaragaza ko mama 23 ari umwana w'u Rwanda kandi u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'ibitero biherutse gutuma umujyi wa Uvira ufatwa, aho yarushinje umwuka mubi ukomeje gututumba kandi avuga ko rutigeze rwubahiriza amasezerano rwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington. Minisitiri Olivier NDUHUNGIREHE asubiza iki kibazo yagaragaje ko mu by'ukuri se n'umwana bahari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko se ari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse umwana akaba ari FDLR bashyigikiye umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe Abatutsi no mu Rwanda, ndetse avuga ko uwo mwuka mubi ukomeje gututumba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ingengabitekerezo ya jenoside ishyigikiwe na leta ya Kongo ndetse na FDLR ifasha kuyishyira mu bikorwa, aho abaturage by'umwihariko abanyamurenge bakomeje shyirwa mu kato bagahohoterwa ndetse bakicwa kandi ntihagire n'umwe wivugaho mu miryango itandukanye mpuzamahanga. Yanagaragaje kandi ko agahenge kaba karemeranyijwe mu masezerano hagati y'impande zombi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo itarakubahirije. Ibi bikaba byirengagizwa n'amahanga, aho yagaragaje ko ibitero by'indege bitawemye kwibasira abaturage bikaba byarakomeje rero kubaho mu gihe cy'amezi 6 ashize, birengagije amasezerano y'agahenge bagiye bagirana n'umutwe nyeshyamba mama 23. Umunyamakuru yagarutse ku kibazo cya gatatu abwira Olivier NDUHUNGIREHE ko na Patrick Muyaya yabashinje nk'ibyo ngibyo, avuga ko u Rwanda ruri gukoresha drone za kamikazi cyangwa se drone z'ubwiyahuzi mu kugaba ibitero hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Olivier NDUHUNGIREHE yagaragaje ko mugenzi we w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika y'Uburundi Edouard Bizimana mu butumwa aherutse gutangaza kuri X yatangaje ko mama 23 ifite ubushake bwo kugera ku mahoro, gusa ashinja u Rwanda ngo kuba rwarateye ku butaka bwabo. Yagaragaje ko rero ibyo byose ari ibinyoma aba bagenda bagaragariza amahanga, aho yavuze ko ari ibisasu byarashwe biturutse mu Burundi bikagwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kamanyura hafi n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse avuga ko ibyo byatumye impunzi nyinshi zihunga ndetse zikanahura n'ibibazo by'ibyo bitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze ko bagomba gusobanukirwa rero neza icyo agahenge ari cyo, mbega avuga ko ari amasezerano yo guhagarika imirwano by'agateganyo kugira ngo impande zombi ziba zihanganye zibashe kuganira ku bibazo bya politiki biba bizihanganishije. Akaba yashimangiye ko kuri buri ruhande rugomba kohereza agahenge, kandi avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itawemye kugaba ibitero mu banyamurenge no ku birindiro bya mama 23 nk'uko nabo ubwabo badahwema kubyigamba mu biganiro byose bakunze gutangaza. Ibi byose bigakorwa ku mpamvu zo kurenga ku gahenge kandi ntabwo baba bari kubarasa ngo uruhande rwo rutabasubiza. Ari nabyo bituma isi yose itangira kuvuga noneho ko urwo ruhande rwa mama 23 rwasubije ndetse rutari kubahiriza agahenge kandi mu by'ukuri ari rwo ruba rwashotowe. Umunyamakuru yongeye guca mu ijambo uyu
Minisita amubwira ko M23 ari umutwe witwaje intwaro ukoreye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbega bisa naho yari ashatse kugaragaza ko M23 ari umutwe ndetse badafite uburenganzira bwo kuba bakirwanaho basubiza ibitero babagabweho n'igisirikare cya leta. Minisita Olivier NDUHUNGIREHE rero yagaragaje ko mu by'ukuri uyu ari umutwe witwaje intwaro w'abanyekongo ndetse ukorera ku butaka bw'igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse uwo akaba ari umutwe wasinye amasezerano y'agahenge na leta y'igihugu cyabo i Doha. Agaragaza ko rero niba M23 yarasinye amasezerano na leta yabo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ko impande zombi zigomba kubahiriza ako gahenge. Uyu munyamakuru rero wa France 24 yahise aganisha ku masezerano u Rwanda ruherutse gusinyana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington, abaza Minisita Olivier NDUHUNGIREHE ibyifuzo u Rwanda rwari rufite i Washington. Yamubajije mu by'ukuri bikubiye muri ayo masezerano ndetse anamubaza icyo u Rwanda rwiyemeje gukora muri ayo masezerano kugira ngo abashe gushyirwa mu bikorwa. Minisita Olivier NDUHUNGIREHE asubiza ibibazo bitatu. Yavuze ko mu by'ukuri aya masezerano nk'uko bivugwa ari amasezerano akomeye ndetse akubiyemo ingingo eshatu z'ingenzi. Hari igice kijyanye n'umutekano, aho yavuze ko ari igice cyo kurandura burundu umutwe w'iterabwoba wa FDL wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Avuga ko uyu mutwe urimo benshi cyane basize bakoze amahano mu Rwanda kandi bagakomeza gushyigikirwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi gice cya kabiri gikuye muri aya masezerano yagaragaje ko ari igice cyo gukora ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka iruhuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisita Olivier NDUHUNGIREHE yagaragaje ko igice cya gatatu cy'amasezerano kijyanye n'ubukungu, aho yavuze ko kirimo amasezerano y'imikoranire mu by'ubukungu azafasha mu gushora imari ihuriweho hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nzego zitandukanye zirimo ibikorwa remezo, amabuye y'agaciro y'ingenzi, pariki z'ibihugu ndetse n'ibindi bitandukanye. Yavuze rero ko aya masezerano akomeye cyane ndetse azafasha ibihugu byombi gutera imbere ndetse agafasha ibihugu byombi kugera ku mahoro arambye bigizwemo uruhare n'impande zombi. Umunyamakuru wa France 24 yabaje nanone Olivier NDUHUNGIREHE icyo u Rwanda rwiyemeje gukora mu buryo bwihariye, kuko muri rusange ayo masezerano atari ay'ubukungu gusa. Uyu minisita nk'uko yari amaze kubivuga yagaragaje ko hari gahunda y'umutekano yo kurandura umutwe wa FDL ndetse no gukora ingamba z'ubwirinzi, aho yavuze ko biri mu nyandiko ya Concept of Operations cyangwa se CONOPS yasinywe kwa 27 Kamena mu masezerano y'amahoro, ubwo ni mu kwezi kwa gatandatu kwashize. Aha rero yavuze ko izo ari ingingo z'ingenzi cyane kandi zirimo kuganirwaho binyuze mu buryo bwashyizweho n'amasezerano ya Washington bahuriyemo bwo kunoza ndetse no gukurikirana ingamba zo kugeza ku mutekano n'amahoro arambye. Yahise agaruka ku kibazo cya karindwi agira ati ese ko muvuga kandi mukomeza kugaruka ku masezerano ya Washington, ariko Marco Rubio umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga akaba akomeza gushinja igihugu cyawe cy'u Rwanda gukomeza gushyigikira M23. Ese murabivugaho iki mu rwego rwo kubishyiraho umucyo? Minisita Olivier NDUHUNGIREHE asubiza iki kibazo yagaragaje ko u Rwanda rukomeje gukorana n'umuhuza kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti kandi urambye, aho yagaragaje ko u Rwanda ruzakomeza gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwo gushaka inzira yo kurangiza iki kibazo kugira ngo impande zombi zijye mu biganiro ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Yongeye kumubaza niba baba barimo kuvugana na Marco Rubio cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse anamubaza icyo baba bari kuvugana niba mu by'ukuri baba barimo kuvugana koko. Uyu minisita Olivier NDUHUNGIREHE mu gusubiza yagaragaje ko mu by'ukuri u Rwanda rurimo ruvugana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwo gukemura ibibazo mu buryo bwa vuba. Ibi bikaba rero bitanga icyizere ko iki kibazo gishobora kuba cyabonerwa umuti bidatinze, amahoro akagaruka hagati y'ibihugu byombi. Umunyamakuru yahise agaruka ku kibazo cya M23 muri Uvira, abaza Minisita Olivier NDUHUNGIREHE ati nyakubahwa Minisita, M23 yatangaje ko igiye kuva mu mujyi wa Uvira, ariko isaba ko igomba kuhava habanje gushyirwaho uburyo bw'ingamba, harimo uburyo bwo kuyobora Uvira ndetse no kohereza muri Uvira ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho, urugero nka MONUSCO cyangwa se African Union, ubwo ni umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ese u Rwanda rwaba rushyigikiye koko kuhabaho ingabo ku butaka zidafite uruhande zibogamiyeho? Minisita Olivier NDUHUNGIREHE asubiza iki kibazo yavuze ko rwose u Rwanda rushyigikiye ibi byifuzo bya M23. Yavuze ko nko mu bihe
M23 yavuye mu bice bitandukanye bya Warikare, Masisi ndetse n'ahandi, byakurikiwe n'ubwicanyi bwakozwe na FARDC ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR mu kwibasira abaturage by'umwihariko abanyamurenge. Yagaragaje rero ko ibikorwa byo kwibasira abaturage byatumye abaturage biyumvamo ko mu gihe uyu mutwe w'inyeshyamba M23 waba utagihari baba bagomba kwicwa, ndetse ari nayo mpamvu bashyigikiye ko haza ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho, avuga ko bwaba ari uburyo bwiza cyane mu kurinda no kubungabunga umutekano w'abaturage batuye hariya mu mujyi wa Uvira. Bagana ku musozo w'iki kiganiro, umunyamakuru yongeye kubaza Minisitiri Olivier NDUHUNGIREHE impande zaba zirimo kuvugana n'u Rwanda, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Uburundi, amubaza niba hari inama ishobora kuzahuza impande zose uko ari eshatu, ubwo n'u Rwanda, Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kurebera hamwe ku bibazo by'umujyi wa Uvira. Uyu minisitiri rero Olivier NDUHUNGIREHE yavuze ko ari urwego rw'ibiganiro ibihugu byose bihuriyemo ari rwo rwa Washington, ndetse avuga ko inama zizakurikiraho zijyanye n'umutekano zizavuga kandi zikageza ku muturambye wo kurandura burundu uyu mutwe w'inyeshyamba wa FDLR wasize uhekuye u Rwanda. Ibyo kandi bikajyana n'uko u Rwanda ruzakuraho ingamba z'ubwirinzi nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izaba imaze kurandura burundu uyu mutwe wa FDLR. Yavuze ko ku bijyanye n'Uburundi habaye inama nyinshi cyane zahuje inzego z'umutekano mu bihugu byombi, ndetse baganiriye ku kugabanya umwuka mubi w'intambara, kandi agaragaza ko ibiganiro nibikomeza gutya hari icyizere ko iki kibazo cyabonerwa umuti, ndetse amasezerano y'amahoro akaba yashyirwa mu bikorwa mu buryo bwihuse. Abagana ku musozo, ikibazo cya nyuma yamubajije uko u Rwanda rubona igitutu gikomeje kwiyongera gushyirwa kuri iki gihugu cy'u Rwanda kiri guturuka ku miryango mpuzamahanga harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse amubaza n'icyo u Rwanda rubivugaho. Minisitiri Olivier NDUHUNGIREHE yavuze ko amasezerano byemeranyijwe i Washington icyambere ari agahenge, ndetse yavuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niyubahiriza agahenge ndetse n'urundi ruhande bihanganye rukubahiriza agahenge bizaba byoroshye cyane. Yagaragaje rero ko impande zombi zakubahiriza icyemeranyijweho, ndetse bikaba nk'intangiriro nziza ikomeza gushyira mu bikorwa ibiganiro byaba ibya Washington ndetse n'ibya Doha icyarimwe, kugira ngo umuturambye ubashe kuboneka hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero ni wo musozo w'ikiganiro Minisitiri Olivier NDUHUNGIREHE yagiranye n'iki kinyamakuru France 24, aho barimo bagaruka kuri ibibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bashimira namwe mwese tugeranye ku musozo w'iki kiganiro, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bihita bikugeraho. Mbararikira gukomeza kudukurikira, ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.